Почитувани мои, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Влагол. Морам да кажам дека ми е големо задоволство и чест што за вас претежно сите вие кои ја гледате оваа емисија во последно време имаме така ексклузивни гости. Ова ќе биде истото и овој пат. Со мене вечерва во Агол една позната музичка звезда која од Хрватска долета во Кочани, каде вечерва ќе има настап во дискотеката Аква, а ние ја најдовме некаде на пола пат од хотелот Ледер, каде што е сместена до дискотеката, каде што треба да се представи, да ги представи сите нејзини песни, да се представи пред кочанчани, штипјани и сите оние кои што се љубители на нејзината музика и на нејзините песни, да не должам многу, бидејќи многу се брза. Станува збор за Јелена Розга. Добре дојде во Агол, чест ми е што си дел од емисијата, што моите гледачи конечно може да слушнат, да дознаат нешто за тебе. Hvala puno, pozdrav svim gledateljima, hvala tebi što si me ugostila. U stvari ja sam tebe ugostila kad si došla u hotel kod mene. Puno mi je drago. Реков дека имате настап во дискотеката Аква, не ви е прв пат, минатата година бевте исто така? Da, bila sam i lani ovdje, mislim nešto isto ovo vrijeme. Bilo je prekrasno, bilo je posebno, publika najbolja na svijetu koja pjeva zaista sve moje pjesme od početka do kraja, tako da se nadam da će biti upravo, da će se to ponoviti večeras. Moram da prenesem pozdrav od керка ми, имам 15 годишна керка која што постојано е на YouTube, само вашите песни се слушаат. 15 година има, јел? 15 година. Puno je ljubi, puno je pozdravi. Секако, моментално ми е на одмор, не проблем. Значи, твоите песни постојано се вртат не само кај нас дома, значи во сите домови, затоа што се такви певливи, текстовите се такви да се запамтат. Има ли некој рецепт, имаш ли некој рецепт за да ги избереш песните, да се токму такви, да влезат буквално во мозокот на сите оние, па и самата рече дека сите на твоите концерти ги знаат сите песни? Pa nema u stvari recepta, svaka pjesma je u stvari lutrija, nikad ne znaš kako će pjesma proći kod publike, ali nekako ja sam svih ovih godina zadržala neku svoju prepoznatljivost, ne samo od kad sam u solo karijeri, nego dok sam bila još u grupi Magazin. Radimo naravno, svaki put radim na novom zvuku, nekakvim malo modernije, ali u principu to sam uvijek ja, Jelena. Ženski, jaki tekstovi, tako da nekako i te melodije koje radi moj dragi prijatelj Tonči Huljić, s kojim ja surađujem već 20 godina, i zbog toga vjerojatno publika voli te pjesme. Tonči Huljić, ako го спомна, колку време беше, колку долго беше во групата Магазин? Ja sam bila u grupi Magazin 10,5 godina, evo, 10. godina u solo karijeri, tako da sam i ove godine u stvari slavim 20 godina karijere. Nevjerovatno koliko godine brzo lete. Vjerojatno kad ti je tako lijepo u stvari, kad radiš posao koji voliš, tako vjerojatno i dani i godine prolete u čas. И после толку години соло кариера, се уште сте во добри односи со Тонче Huljić? Naravno, kad sam ja u stvari odlučila otići iz grupe Magazin, to je bilo u dogovoru sa Tončem. Ja sam nekako bila zrela da odem iz grupe Magazin, puno toga sam naučila u grupi Magazin, međutim, naravno, svaki početak je težak. Tako je bilo i u mom slučaju, nije bilo lako, koncerata maltene ni bilo, a kad bi bilo koncerta, onda bi bilo jako malo ljudi na tim koncertima, ali nekako kad si uporan i kad želiš nešto i kad voliš i vjeruješ, onda dođeš do svog cilja. Она што е препознатливо кај тебе е дека постојано си ведра, весела, на сцената си постојано во движење, баш така 100 на сат. Pa da, ja sam stvarno, meni zaista teško uhvatiti, fotografi imaju najviše u stvari problema sa mnom, jer meni je nekako užasno teško uhvatiti na bini, jer sam, dam se 100%, ne mogu biti mirna, tako sam bila dite. Mama je uvijek govorila, Bože dragi, tu malu ne možeš staviti na stolicu da je mirna bar minutu. Takva sam i na sceni, ja zaista guštam,
te slike koje vidim poslije kad stavljaju na Instagram i na Facebook, bože kako ja izgledam na tim slikama. Kosa je ovdje, ode negdje ruka. Ali dobro, to je onako u žaru. To je u žaru, ja baš volim. Da slušnemo jedna tvoja pesma, pravimo kratka pauza, pa potom i продолжimo sa razgovorom. Spomna дека како мала исто така си била ведра си била. Да не речам немирна. Дали како мала го примети талентот и та љубов кон музиката која ще jesam, zato moji su roditelji već sa 7 godina mene upisali u baletnu školu. Ja sam bila zaista veliki talenat, ali uvijek sam u tim pauzama slušala grupu Magazin. I govorila sam kad dite, pa su mi svi smatrali malo ludom, vjerovatno. Ja sam svima govorila da ću ja biti pjevačica Magazina. Ja sam to znala kod dijete, ja sam znala da će se to desiti, vjerovala sam u to. Magazin beše poim... Da, pa svi smo Maljana Nikolovska, pa ja sam bila luda za njom, ona mi je bila sve. Sve, zaista. I dan danas je ona za mene najbolja pjevačica u regiji. Tako da sam ja stvarno kod dite sanjala o tome, maštala sam o tome. I eto, sa nekih 17 godina ta mi se želja i ostvarila. Kako dojde do toga? U stvari da nije bilo moje mame koja je cijeli tih 10 godina slušala da ću ja biti pjevačica Magazina, negdje u novinama pročitala da Tonči traži novu pjevačicu i toliko je bila hrabra i svaka je čast na tome. Nazvala ga je i rekla da ima curicu koja... Ja u tom periodu nisam živjela u Splitu, ja sam bila u Zagrebu na školovanju. Da ima curicu koja voli pjevati, da lipo piva i Tonči se s meni javio i došao me poslušati u Zagreb. 1,5 pjesmu sam otpjevala i postala sam pjevačica grupe Magazin. Nevjerovatna priča, ali zaista je istinita. Železno, da. U šoku si. Ja sve sam ga Nisi znala tu priču, da. Nisam. To je zaista nevjerovatna priča, ali je istinita. Meni se zaista život promijenio preko noći. Iz baletnih papučica njih sam objesila onako negdje. Stavila sam ih sa strane, ništa baleta i uzela mikrofon u ruke i bez jedne probe popila sam se na scenu i pjevala s grupom Magazin 10. Ni trema, ništa. Uvijek si gi znala, si te pesme. Sad imam veću tremu nego tad. Zato što tad nisam znala šta da očekujem. Bila sam dijete. I prvi koncert sam odradila s grupom Magazin bez jedne jedine probe. Ja sam zaista znala sve njihove pjesme. Sve tekstove, sve. Ja sam živjela za grupu Magazin, Budila sam se sa njihovim pjesmama, išla sam spavat sa Ljenom Nikolovskom, Nevjerovatno, da. Да, и јас сегам на сите песни, јас ги сакам и ги слушав на групата Магазин. Како сега, во кој правец се движи твојата кариера? Moj pravac, u kojem pravcu? Да. Pa ne znam, u principu... Готвуваш нешто ново, може да се очекува нешто ново? Uvijek radimo nešto novo, uvijek se radi, uvijek se stvara, jednostavno publika je željna. Ranije su se pjesme puno sporije trošile, sad je tako nekako došlo vrijeme da se pjesma jako brzo potroši. Je li to razlog, je li to zbog YouTube-a i zbog svega toga vjerovatno je. Koliko nam taj YouTube donosi dobroga, toliko nam i donosi zla. Tako da moramo svaki 6 mjeseci raditi na novim pjesmama. Pa tako i ja moramo pratiti trendove, pa tako i ja svako 6 mjeseci izdajem novu pjesmu. Evo sad će za nekih 10-tak dana izaći nova pjesma, brza pjesma, ljetna. I završavam svoj 3. solistički album konačno. Ајде да слушнеме уште една твоја песна, пак ја зборуваме за албумот. На
наредната недела снимаш спот за новата песна. Може ли нещо така ексклюзивno za gledače mislim, Lavagol? nemam šta u stvari, ne samo da snimam spot, tako da ne mogu još reći naslov pjesme, to čuvam u tajnosti. Pa to je nešto za to, želim nešto ekskluzivno. To još čuvamo nekako u tajnosti, naziv pjesme. Mislim, ako to uopće ostane naziv pjesme, ja kad sam pročitala tekst, odmah sam rekla tako će se zvati pjesma, a može se to promijeni u principu, ko zna, to se nikad ne zna kod mene. Tako da sam užasno uzbuđena zbog pjesme, zato što smo jako, jako dugo radili na njoj, pogotovo na tekstu. Imali smo glazbu, imali smo sve, međutim, nikako naći dobar, pravi tekst. I mislim da imamo zaista asa u rukavu, kako bi se ono reklo. Neka ljubavno prikazna, nešto... A uvijek je ljubavna tema, radi se o jakoj ženi, alfa ženi. Sigurno ki mi bude omiljena ta pjesna. Ono što ne te prašav prethodno povezano s grupota Magazin, zašto izlaze? Zašto? Zašto izlaze od grupota Magazin? Zašto? Zato što jednostavno, to je prirodno. Misliš дека го достигна vrlo tamo pa дека беше подготвена да Pa počne jednostavno, samostalno? ja mislim da svaka pjevačica nakon određenog vremena u grupi Magazin ima potrebu probati sama. Tako sam i ja u stvari, nisam ja to napravila zato što su to napravile prijašnje pjevačice. Ja sam jednostavno htjela da vidim u stvari jel ja mogu bez njih, bez grupe Magazin. Mogu li ja uopće uspjeti ko Jelena Rozga, da li mene publika voli, da li ja uopće mogu stati ispred publike, a da nema nikog iza mene, da nemam četvoricu muškaraca koji mi čuvaju leđa. Imam ja sad svoj band, divan band, ali drugačije sam sad Jelena Rozga. Shvatila sam u stvari da mogu, da je teško, ali da mogu. I da je ovih zadnjih 10 godina najljepših godina, stvarno najljepših 10 godina u mom životu. Zaista je. Nema ništa ljepše nego kad ti, ja rasprodam jednu arenu, kad napunim 2-3 tisuće ljudi, večeras će biti sigurno u klubu. Nema ljepše stvari zaista od toga. Kad svi pjevaju jedan glas, sve moje pjesme. Moje pjesme. Ne pjesme grupe Magazin, nego moje pjesme. A večer ovo kočenje što može da slušnat? Pa ja sam nekako... Tvoji pesni od grupата Magazin? Pa ja nekako složim... Piješ li pesni na nastupi od drugi, od koleške? Pa ja ne, ja imam puno zaista svojih pjesama, tako da ja u stvari pjevam samo svoje pjesme i pjesme koje sam otpjevala u grupi Magazin i pjevam ono pjesme uz koje sam ja u stvari odrasla. To su Ti si želja mog života, to je pjesma koja je jedna od najljepših pjesama, pa te Kokolo recimo. Kokolo, da. Pa da. Tu sam pjesmu ne znam koliko puta u životu otpjevala, još mi nije dosadila, ali stvarno ne znam koliko sam puta tu pjesmu otpjevala. Bižuteriju koliko sam puta otpjevala. E pa nema ništa ljepše kad publika pjeva zajedno sa mnom. To je neopisiv osjećaj, zaista neopisiv osjećaj. Колко я спомня сега, имам една мала соседка, комшика, девиче Анабела се вика, последните 2-3 дена постоянно излегува на тераса и kokolo. Nevjerovatno je u stvari kako djeca, ja se uvijek začudim kako... Ima 10 godini. Odakle ona zna tu pjesmu. Голем поздрав od Anabela i od majke i moram da kažem. I onda se u stvari, kako sam ja znala sve te pjesme u stvari? Ja sam došla u Magazin i kad sam Tonču rekla koje 2 pjesme želim pjevati na audiciji, on je rekao, Isus, ja to ne znam i svirat. Kako ti to znaš? Zato što volim. I moji roditelji su naravno voljeli grupu Magazin. Vjerojatno roditelji od Anabele isto vole Magazin i oni vjerojatno puštaju i slušaju te pjesme. Tako je i ona naučila Kokola. Od tuka zaminуваš za Zagreb, reče? Idem odmah nakon koncerta, bez spavanja, bez ičega moram za Zagreb, jer je jedini avion sutra u Petić. Danas u stvari, već smo prošla je ponoć, već imam avion u 5:45 za Zagreb i nakon toga za Split. Idem malo doma, imam posla, idem radit i napuniti baterije. Split je moj rodni grad, tamo su svi moji i tamo se nekako najbolje odmorim. Ете, пред да почнем да снимаме емисијата, имаше интервју за друга емисија, тамо малку го нашла на твојот приватен живот, дека
не планираш да стапиш во брак, дека тоа ли е причината што се пронајде во новата песна за таа алфа жена? Pa, mislim da sam te dobro razumjela. O braku govorim. Da, da. Pa ja sam uvijek nekako za ljubav, samo za ljubav. Tako da meni taj papir apsolutno ništa ne znači. Mislim da dvoje ljudi kad se voli, ne treba mu nikakav papir, nikakva potvrda za ljubav. Tako razmišljamo i Stjepan i ja. Така. И продолжувате понатам. Ти на еден крај, тој на друг крај, па кога се најдете, ете така после некој време, па посладко je to. Onda je najslađe, u stvari. Onda je najslađe obzirom i da on jako puno putuje, a oni imaju svjetske turne, tako da njega nema i po mjesec dana u Hrvatskoj, ali hvala Bogu postoji internet, Skype, gledamo se, pišemo poruke, pričamo po cijele dane i noći. Tako da kad se voliš, onda ti ništa nije teško i ništa nije na kraj svita. Каде се, дали се сеќаваш, имаш настапувано? Значи, само во регионот, во рамките на бивши југословенските држави или имаш некаде надвор? Ne. Dosta mi je regija, ja sam sasvim zadovoljna s tim, nikad nisam razmišljala o nekoj velikoj svjetskoj karijeri, tako da to je to, ja sam sretna i zadovoljna i ne treba mi ništa više. Така. Ти посакувам многу успех, нема повеќе да те задржувам, затоа што брзаш за нас. Журимо. Брзо ме многу само пред крајот, пред да се одјавам, селфи мора да направиме. Можемо. Мора, на крајот на секоја емисија има селфи. Почитувани Имamo мои... и добро светло овде. Да. Ова беше разговорот со Јелена Розга, ќе кажам уште еднаш голема чест и големо задоволство, затоа што ни излезе во пресрет, еве, дојде ваголот овде, се надевам дека наскоро повторно ќе се видиме и ќе разговараме за нова песна. Može i hvala ti puno na ovom divnom razgovoru. Ljubi svoje dite. Obavezno. Ljubi Anabelu. I ljubim sve vas, dragi gledatelji, i vidimo se uskoro. A sad selfie. Сега селфи. Selfie! Juuu!